it is possible abusuafo enemi beyi niema pupu bi akere ye nuano NDC fo no mo kase Dr. Bawumia abepa Ghana fo achew pa no obepa Ghana fo ne kire se NPP efeli Ghana NPP anya hwe ama Ghana da bi Dr. Bawumia achew na obepa no kire akomapa eni obuo a oma Ghana fo efise enipa abrabo na yebo no ye won kukuhwe ase wo eturubia obepema ko anim enye eturubia obepema ko anim ebeye enti die anko yie no ena opa nwacho na nye niema papa bi ti se STEM schools a NPP aban ebesi no Ghana ha aban bia enye bida NDC fo munye bida NDC fo munye bida enya no nti ena opa cho STEM schools aban bia enye bida. Never in the history of Ghana again aban bi di drone system eba Ghana ene obi ko no so tu moja obi eko hospital no hia duro awo no immediately a drones etimidi aduro ko within seconds na e dia mon pakro no anya nkwa no eno na mo pa che se Dr. Bawumia epa wacho na million medicine for entisa. Never in the history of Ghana aban bi di ambulance aba a constituency bia enya bako amo NDC for mo ka se mo di ambulance mo kokra ambulance aba amo di Ghana sika ekoma ekoye a ambulance no ebi ba ya na ko bakura ni ase ambulance na djuma be ya adwuma no eno na mo pa che se Dr. Bawumia ebepa ambulance papa ye de bag ye de ma Ghana for eno ho acho no opa na million NDC for Derby. Never in the history of Ghana abambi abesi fishing harbor fe ewo Ghana ha a NDC for munye bida enu jana Dr. Bawumia pa acho wo ne ma papa we hu ana Derby. Never in the history of Ghana a abambi asisi adan ama judges for ewo kurumu a judges adan fe NPP aban ebesi no Ghana enu Dr. Bawumia epa nwacho na Derby. Never in the history of Ghana abambi abesisi stadium ama Ghana ene youth no edi agro ho and this for munye bida no eno na mo pa se Dr. Bawumia epa nwacho na ene astroturf across Ghana aban bia ombesisi wobesi astroturf ewo Ghana eye NPP aban eno na opa nwacho na million NDC for and ye mafeli NPP aban esa de Ghana smart schools eba Ghana ene enkura na eko smart schools no omutimi ye solar panels ewo school mu ene suano adwuma nyina ene enkura na ye nyina NPP adawroma eno na opa nwacho na free education ana mo se 419 NPP aban ediba ya ne enkura na eko free education SS free no eno na mpache se opa nwacho na NPP aban sa di free education ni buy no ohun se enkran sa twere SABW school a omo twere exams omo ye BC and WASI registration ani etwa 4.6 5.5 NPP aban esa fa sa kani na enne yenje nkran na hwe omo twere exams a yenje omo hwe no enna mpa je se Dr. Bawumia epa wacho na Derby enne emiaye no omunu musuo sebe omune mwa na numusuo NPP aban ebesisi pipe ewo miaye water project ewo siri mantamu ene miaye ena pa che se Dr. Bawumia epa wacho na Derby agenda 111 ene krobia ebenya so faso Kumasi ye wie miensa ena pa che se Dr. Bawumia epa wacho na ultra modern airport aban bia mbesi airport efe ewo Ghana eka NPP aban ena pa che se Dr. Bawumia epa wacho na million medicine for and this more interchanges aban bia ni whenever in the history of Ghana aban bia besi interchange ewo Ghana echen NPP aban hwe interchange fefefe NPP aban esi no Ghana NDC for munye bida ena Dr. Bawumia mo se opa wacho na million medicine for e say asa mamu no agyemunzam eti sebe munim de mo keka abusuafo entisa akwan fefefa NPP aban never in the history of Ghana NPP aban ebe ya akwan fefefe wo kromu aban bia nye bida ena pa che se Dr. Bawumia epa wacho na NDC for entisa factories NPP aban ebe ya no Ghana ene mabunu bebre enya adwuma ye all factories NPP aban ebe ya no Ghana ena Dr. Bawumia epa wacho na Derby. Never in the history of Ghana aban bia obesisi hospitals echen NPP aban bia nwa obe bida NPP aban hospitals what's no aban bia nye bida
eno na Dr. Bawumia epa wacha na emu polyclinics ene chip compounds a NPP aban ebesi no kroma ena pa se Dr. Bawumia epa wacha na da bi ene adanya NPP aban esima Ghana police a aban bia nye bi da mo hwa adan a NPP aban esima Ghana police aban bia nye bi da ena Dr. Bawumia mo se opa wacha na da bi adan bi ma NPP aban never in the history of Ghana esima Ghana Armed Forces asojafo ena mpache se Dr. Bawumia epa wacho na ndis fo munye bida enye nu tia no pa wacho no dabi ene kasa police for yusu motos ene amu kasa police ene Ghana Armed Forces yusu emu 90% ene pipia ban ene toye aban bia enye bida ena mpache se Dr. Bawumia opa wacho na minu anu ndis fo ene entisa akra ene alu premier sa aban bia ebaye onye bida IPP aban etoma Ghana police ena pache se Dr. Bawumia epa wacho na ene mapapa wi ye pa wacho there be and this minuanum and this for ene school dan fefe wi IPP aban ekosi no Accra STEM school aban bia sibida munwe school wi aban bia na sibida enye NPP abanya aban bia ensibida ewo Ghana ha enye nu tia na Dr. Bawumia epa wacho minuanum NDC for ene school adan biema NPP aban esisi mu schools ewo Ghana so mbe ende double track anewa NDC for munye bida emu dormitories dining halls classroom blocks NPP aban ebesi no schools NDC for munye bida eno na mpa je so opa wacho na minuanum NDC for entisa fire service training school never in the history of Ghana enye NPP aban ene be fire service ebesi fire service training school ewo Ghana ha aban bia enye bida eno na opa wacha na da bi navy training school ya soja form wo so mu training school NPP aban ekosi no voter region ena pache se Dr. Bawumia epa wacha na da bi immigration training school NPP aban esasiye ena pache se opa wacha na da bi ship NPP aban etoma Ghana Navy aban ben ne ba ya wabeto ship se Ghana Navy FM patrol yinsusu enye NPP aban ena pache se open wacho na there be more police stations any headquarters NPP aban ebesi no Ghana ha ene embia no muni police stations ene omanya police station enam NPP aban so ena pache se open wacho na there be ene free TVET na nye free ewo Ghana ene NPP aban ama TVET aye free ene nkurane posku ekosiansu ensanu adwuma free abra ye njo mokapre automobile plant ene ye hihye cars eye cars wa ha NPP aban ede ba Ghana ene Toyota wa BMW wa Nissan wa ha chese Sino trucks wa ha sadiwe NPP aban ede ba yewura asiedun katia ka se ombe toys cars ene NPP aban agu omuna animase apiate ene kabi ekotito ho ana ekula explosion materials ene ese kru no hwedi kru ni yeye sebe me nka man for yaw ebi film ebi koye atukotena ebesi na ebi kura didem na membo omuna ene kru ni se ya NPP aban ebeye kru ni fe ene kru no obia ewo ni self contained jinani ene chese Dr. Bawumia epa wacho na there be minuanum NDC for ende maferi beautiful universities NPP aban ebesi no Ghana aban bia nya bida ena mpache se university fefefe NPP aban besi no Ghana ena Dr. Bawumia epa wacho na there be ene train akwan aban bia mbeye bida ewo Ghana ha train akwan monhwe fe train akwan aban be na be bi wo Ghana asi ne galamsi SSA train kwan ni bi NPP aban eye train kwan wi ye wasadi train efe ba Ghana train efe ba Ghana monhwe trains NPP aban de ba Ghana hasi mo ka che se enu tia no Dr. Bawumia pa Ghana fo acho entisa nemum owobuo
ema Ghana for se abrabona nipa ye bono ye won kukuhwa se wo eturu bia obeye ebeye eturu bia obeye enyi eti dia anko yie no ene opan wa chew wi ekire nimdie eni obuo eni ambrase ena wi kire nimpanyini die a woye wo Ghana ase panyi bu ofum kra na woka so mbepa chew a o mepa chew okudwedwa ablakwa foreign affairs minister ye ka so mbepa chew obepa chew wa mepa chew iti Dr. Bawumia wu se NPP aban eye niema bi ankoyi a eno no opa chew na nye niema papa wi a mabobo sui ena opa wa chew minu anu ndc fo amambo na age munzam mu meka nokore monko Dr. Bawumia wo ene na na ado wo no montrem ekwan pano na monfa so nenne amambo no age munsam ene teachers for atrade enko wan ye ne mutu omoka ai nurses for sa ene enkomo di nurses for ni teachers for musa ba ya monfa omadwuma abusuafo monko Dr. Bawumia ho nenne miure yafi ene ye Dr. Bawumia birthday Dr. Bawumia ene baby awo bia misalutu mema happy birthday nyame ma kwatenten no ma unimde ne nyansa ene akomapa ne ahombrase ne saa ema Ghana na mejidi se nyame adom 2028-2029 obeso afenanum ason akere Ghana for se ye next president ene wo insha Allah 2028 se di 1 billion years kura Dr. Bawumia ebeba be president ko Ghana asi ewo akomapa ene ahombrase ene obua manwe ewonti insha Allah manwe baba president o Ghana asi ti 2028-2029